Kublai pi baro ipeng subhai pi shakatup kubor mentagajan miat shaban paj kubor kibabnya ini pechwai kimat bakongsan. Pedang umudi ya ke kusnam Lokman Yatilak National Award halo ke jingno senyang jong una ke benta ke roy ke par hakari. Penlong ke MCTA ya ke non-cooperation movement da ke bersange hikai ya ke first semester jong ke course undergraduate. Karai ban penterikam ya ke NEP Hajar Arpo de ban shim da ke babu hakmat ya ke bahakamiat jong ke kena puli ong menteri kena puli putih urakam sangma. Bat kentu kan nehusu bat ke HYC Vice Chancellor Uprabha Shankar Shukla ban khot pelong ya ke jingilan. Kikubor kibabnya. Menteri dang badu keri Narendra Modi ulayo pedang ya ke khusnam Lokman Yatilak National Award na ke benta ke jingno senyang ke jong u. Hakaban wanra ya ke roy kepar hakari. Lesam ya ke khusnam haka jingelang ke balalong hapune ne ke no pai sngi. Haba ai jingkran Modi ulaong ba usngo sarong ban yo pedang ya ke khusnam ke bala ainam hadin Lokman Yatilak ubala lam khmat haka jingeki light load keri. Modi ulaong ba Lokman Yatilak ula penkela ya ke jingeki light load bat kinong bilat ki khot yu kom ukpa jong ke jingeki ke India lani father of Indian unrest. Modi uong ba Lokman Yatilak udon kabor ban itu ya kasap kisamla bat Vir Savarkar ulalong uway na pedeng jongki. Ka Meghalaya College Teachers Association lani MCTA kan pelong ya ke non-cooperation movement da ke bersange ban hikai ya ki kelas first semester jong ke course undergraduate kelembu por ke pasdang na duk mentagesngi ban persya ya ke rai jong Vice Chancellor ke Nehu Professor Prabha Shankar Shukla ban penbor ya ke jing pentreikam ya ke NEP Hajar Arpo. Ke MCTA ke la yang scam ba hagabe day bat ke semester ke balai bat ke besan kino hikai jong ke MCTA kin beteng ban ai ke jing hikai jongki. General Secretary ke MCTA uba Airpeace W Rani ula ong ba Kim Persya ya ke jing pentreikam ya ke NEP Hajar Arpo Henry ke jing Persya ke long halo ke rukom treikam bah kanu ke rukom on penyat ya ke ni ke policy. Akawai pat kaliang ka Sankardev College ke layat syakamat ban pelong kelas na ke benta ki first semester jong ke undergraduate program ba South Nem kat kom ke NEP kat ba ka Lady Keane College bat ke Synod College ke larai ban pansange Shipor ya ki kelas na ke benta ke first semester. Ke principal jong ke Sankardev College Dr. P. Eureka Lingdo ila ong ba kila shim ya ke rai ban yat syakamat ban pelong ya ke kelas da ke ba shim kia na ke benta ke jing bah jong ki kena. So therefore, since we are part of that academic council, we know what was going on in the meeting, and we also could foresee the kind of implications that NEP will have. Until and unless it is implemented through a due procedure, will not be able to accept this. If you read the NEP, the section 27 of the NEP, it has mentioned very clearly how to implement the policy. Because if you look at the policy, you will find that the state government is one of the key stakeholders in the implementation of this policy. So the state government cannot shy away. We have, as an institution, we have prepared, and this preparation, in fact, had been done since just before the notification was sent to us. Because at that point of time, we were not sure whether NEP will be implemented or it will not be implemented. But for the benefit of the institution, we decided that we should always prepare ourselves so that if an order or a direction comes for the implementation, we should be ready for it.
Kajing kenat pedeng ke Meghalaya College Teachers Association MCTA ber ke School ba North Eastern Hill University alo kajing penteri kam ya ke National Education Policy lani NEP ahajar arpo kadang yai beteng kinong hikai college kila penbena banyak hi da ke non cooperation movement abo pensyai lo ke nikamat menteri kenat puli putih u rakam e sangma u laong badai ban shim ya ke rai da ke babu hakmat ya ke bahak kamiat jongi kena puli Menteri ulakan thok bahkan sedon ka jingkta lada sedang penteri kam ya ke NEP ahajar arpo mentau senam. So we can understand the ramification and the consequence of not starting this year. Of course, there will be problems, challenges with the institutions. But when the change happening, there is always some issues and challenges. But as a government, we are here to support our institutions, and we will find a way how to support our institutions in implementing if they decide so this year. Ka Nehu su bat ka Nyautrap Youth Council ane HYC kala kentu ya Vice Chancellor ka Nehu Uprabha Shankar Shukla ban khot pelong ya ka jingilang ka bakentup ya kiseng kinong hikai college ka Nehu su ki he jong tanat puli puti ba ki dekhot jong kiseng bahalang baper ban wengno ya ka jingi per jingmut halo ka jing pentrai kam ya ka National Education Policy ahajar arpo abakren ba kinong tho khubor hadien ka jingilang bat Vice Chancellor u President ka HYC uba Robert June Kharjaren ula ong badon kam ban pelong ya ke jingilang banyatai halo ke hukum ban yo jingshai halo ke jing pentrai kam ya ke NEP agajuk opor u finance secretary jong ke Nehu su samla mandor bi dengdo swear ulaong baga skul ba akadai ban pentikna baga jing pentrai kam ya ke NEP kadai ban long kumju bat omdai ban yaper agajuk opor u vice chancellor ke Nehu ulaong ba omdan jing e ban pelong ya ke jing ekran ba kinong idon benta baper da ka ban ba unsakot ya ke jingilang haswa ke jing rakhi ya ke sngilai lod Menteri Ketnat Arts and Culture uba Paul Lingdo hinin kesngi ula pentip ba High Commissioner ke India sya Bangladesh Pranay Verma ula tho sya ban pentip bakila menjur ia ke jing ai jingmut ke Sorkar Meghalaya ban bu ya umat sakan mau jong utirot sing abakren shigila patai khubor uba Paul ula ong ba Verma ula pentip ba High Commission ke India hadhaka kalara ia ke ne ke jing ai jingmut bat ke tenat kambari bat ke ICCR bat ke lapen pau ia ke jing don kam ban bu ya kum kini kimot ha Indira Gandhi Cultural Center lane ICCR Dhaka. Uba Paul Lingdo ula ongru ba High Commissioner ke India sya Bangladesh ula ai jingmut ba on penkala kerteng ya ke library sya Utirot Singh Memorial Library. Kalau ada ke correspondence teng hak wajong ba sembor te ni ke super kendiat tolong bangi pan pada menta ba mendai tambangin bu ya umat jong yang jong Utirot Singh hau library andai bikin ai ke space lah ke jong dan menta jungi but yang tak space pada ngin ai kerteng baik hau Utirot Singh ke banlong baik dah ke library tang bangin ya cakmat bat ke proposal ke bangi community bangin pendap apa jom pokok jom mendaksnya Ka Giantia Students Movement lane JSM hinin ke sngi ke la persyang banlet penperai ke kerdop lum khajana bala penyeng da ke Karbi Anglong Autonomous District Council ka KAEC Hakanduli West Giant Hills District Henry Executive Magistrate jong ke West Giant Hills lembat ki pulit apo ke jengelam DSP AJ Sangma ke la pensange ya ke jenglet jong ki shispa ngut ki dekhot jong ke JSM ki Magister ki lala ban penkongu ikinongelam ke JSM ban perkhat biang ya ke jing temu jong ki Magister ki la kerpat ya ke nongelam jong ke JSM bakin don ya ka jing yaisha bat ban up ya ka jingmi na ke jing kren pedang umintirang ba ka Assam bat Meghalaya ka ban salong ha ka laiterik menta ubnai Mentapan inya pet ya kajing long juman kesum dengan shalong. Kajing shit kalong apunyo point degree Celsius bat kajing kriat kalong kapra point san degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong san pranik shispa men step bat sam sanak shispa jan miet. Kelak bandon kajing hap slap habun ki jaka. Syaban poi syaka bekut jong tup kubor ni pet biang sa isin ni kini kimat bekongsan.
Yo pedang umudi ya ke khusnam Lokman Yatilak National Award halo ka jingno senyang jong una ke benta ke roy kepar hagari. Penlong ka MCTA ya ke non-cooperation movement da ke basange hikai ke first semester jeng ki course undergraduate. Rai ban penteri kam ya ke NEP ajar apho dei ban shim da ke babu khmat e ke bha kamiat jongi khna puli ong menteri ke khna puli puthi urakam e sangma bat kentu kan nehusu bat ke HYC Vice Chancellor Uprabha Shankar Shukla ban khot pelong ya ke jingala da kitu kubong la poisha bekut jong tup kubor jong imata jan miet hadu bang de shemik flashai kesngi hagu jog po kulishi boni pi baro देखिए